mekauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai yani. Sivi na muyambe mai au sina ya ubakundukai beni usumu ya baka mai bako eu ngaviko isaulako eu manilili au kirena me unga imbaundali au lili au sei ni matengai nai tasiri e un daula wanga na lako me kua ono na mai langa ni siwi na koro ken rosala con ngai mai no muita vina na sumi bondo bondo ia me si toca wakati no mai tava Kuangani ko bela lizar mai vakalebo Retale vakalebo na vangu Ameu kino sombu Kilanga no mi tabinga na somi vonda vonda Au lili, au lako
turang kena marama terus kena leo totok na tomando tau na mate lawa ne te to ba diwa ya na obulu ndele ndule berto turang na itar to tal ta chuk na be korto to sar mai korro na ka be ben garaba ni bulu bena na turang na marama terus kena ngone leo ni sambul ngone sa sibi kena tolu na dona miniti non to sal ka kambura ba wal radio bulu do mata San Francisco na ka be di singa buki lulu na ka rosa bulu kalima di singa di bulu ko tomba ba bena na turanga ronondolu rosa ngabulu ketolu sa to so ba tol sar chuk na ngauna ke da ling ni koloko na ngono go tana ke kinda talanga en mata mengo san tana to tala no bulo November o tinga san December o cha sampa tin do tala tega bubo en do tala na emba kibo yo pedela no bono mun do bin karabi o kinda ba kemuni nan do bo chuk men do bono lo manu viti en bibu wal to sar lo men sana tini kapa non do bono sang lo tala kinda weekend na karabi tabi tu na bibu wal bo turanga merke en ken be state to sar bulo na ka weekend to California man ken korturang me Sacramento en na be county to do sar abang do bulo bena ka na Washington State mai Seattle kena bi anu anu to toko ni vinga rabito kina en mai na Washington State na wata kina na be state tale so ni bulo bena ka na kanta mai Pennsylvania en e ka bena ka ni kuwa nuita kini to toko chuka na vinga rabi en be topu di wewe le lebu on ni vinga rabito kina ka wata kina be kemri na maramatino ni siamo to banga mai vale wa mutar to banga na vaga kabi en bono lebu Pennsylvania ne ka bena ni ko sino wata kina na be bubale main state main East Coast en ka vina ni kuwa sabaka sabu isa to en vaga bula bi kemuni en radio bulan do bata me kauti kenda bata mai kita beken talangan do bata chukmai en non to bata to we ready mata chukingo en live non to Facebook page ni radio bulan do bata kinta ba kemuni chukan en bulbina ka kena marau en ka vina ka devin krab din mata lolo ni mala langa besin do sam bulbina ka kapurandir baka nuni binaka na buku na mune siama chukumai thank you bro kapur waktu lagi na be to na mati lawan ne azura seru kasari ni bulu binaka binaka na do siama tu mena be kabi azura mai wele kutu mai lami do bulu binaka Alisa Natandra binaka na siama chukumai Texas ya we ni talangan non to ni do ba chukumai Texas and state lebu ya en ka binaka ni vinka rabi tai ni bulu binaka se mai kuliviti en buno ni vinka rabi to kina na ka ni vinka rabi tai masih ni teli en vikam don turanga marama tangkali mai kumi berata mai te lebu na bubale na nale vakan do sa bulu binaka na suma tua ko ni kuila baga ni binaka chunga mai na korbo turanga mai ndela kando dawa samu mai te lebu tinai viana e sayo ni mai kalambu sa no mi kemdo todo sar chuka ni na mate lawa ya ena kevin ngani kuwa mai na raki Samoa na kena koro turango apia bulu bena ka tura awele marama tau cheli nua magi bena ka nando siamo tu mai na via kabi todo sar ona baka bulu talanga birtu na mati lolawa ndora matser the lindi mai nando bulu mai bichi liuta ka juga kuki ana inside out atau mai kita bagi juga na vida na bungi sauti Santa Rosa klan lele usar atau ngolani na buku ni norto likinta pagi chico na ngo ka atau chico boleh na buku ni kena mai bagareta chunga oya na non to bono lama bici ni korto bagi tabi chico dan hotel bagarota chico mai Santa Rosa atau muria chunga mai de lago ni tourism Fiji or mai soto wat stakeholders lelebu en buku ni be causa bagareta chico ya ni kena mai bagareta ki na non to puno loma ni bici veira na don business lelebu e merke te bucu na mataka ore ni orto meke tokina o bobu bina tala lag men don nogo bro message tobat peni batumbai kerto na nona mati lawa kuki na kabi de vinga rabi dintai ro tsingan ni mataka orto sana biu ya ni merto na ngole ni Los Angeles le ndo tale na show vogadure kia ndonga na mata orto chico poli orto sama ni ngone le stalani era non tapo no lomani opiti baga ni bina talanga pe wanga po bula korro baga ni bina ka be kapurandir na moto nanti the Buki family here in SFO do sam bulu binaka talanga be tinai Erika sa baga ni bina ka tu ni be kemuni na siamo chico mai Sacramento na ka bina ni ko to na tega bunto na serre nei kuki au saboretak
Erto kuki bat gerto na inside out orto chico boling ko Santa Rosa klani lebusar to baka murir to bol ya kambak di kuwa nandu atalembe kan norto gig wata ke so weekenda dan ngai baka sarau to kan norto nroni beba se puno ta haban tanam batili so tabirto kina se norto hotel ambek ngai ya ngai tu da talain weekend na puno arto na rauni dan le so tabirto kina de tu tini bongi de tabirto Santa Rosa norto semberna ni ngole ani LA Bekem ning siamo chico mai go kuki be kemu ni gerto nono mati lawa lele biling-bilingan rendre. Hey go na radio bulan do bata pedila nopo nopo nindo bing kerabi ni sambulai. Satanga muara
sua sa tanggamu 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 sa tandola 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 dolan dola ona ia ia re ona ia oia mera totoro. Radio Bulan Dovata mekauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai gai você yangu.
na sona mataka Lindaru besa tadi mata Nama tamu masih abaka Na bula sangai vandra Aun viva lo wali Mawaka rai au Meu tu kuna mai kuna lamaku Lei nongu itau Oi lei Maria Mau bosa mai lei au Nongu bakambau pekele Samai lusi mau mau Oi lei Maria Mau bosa mai lei au Nongu bakambau pekele Samai lusi mau mau Oi lei Maria Mau bosa Ya santi sa rawai Andi Maria elo benaka bau bosa matanga mai vekito ente big wheels kertono na mati law na makare na ka binaka ni ko sibi de tolu en tini kawalu na minute bang di teken de chunga de biokan lomani e baka no de programo do dando rongo da batatu en be ya kabi ni singa buke lulu anda babu de benaka chukin kin kamba de benaka e rua o na mauli mat ken divine group of companies en buku non ro ando bito ko ni chiko kena dau rongo di chiko ya na itaki mai betu rongo weka siti beni raturala na toso ni ngauna na makatali chuma bi kedra bi kani sibna pa na 10 minute entana rongo tatale nikina en duan itaki ni programo ya weekenda andar reda mantana puno na coach kenda kina turanga ni asawa tedi mai na yatu sa bola bungo na ya kavi ni bengaravi dari teman tak betul lebih kasa ya tu juga nonton pun lama ni witi keladi ali besar na songo pakai tu juga nongo kan di sa hali siru tal tu nemba kau boleh tak juga sa keru sebelum kelima tal ni kuah na ucinga ngoi bitangan singa santa kita pakai tali oh ya na bulan November dan kita talanga san Desember saya kan lebu saya marau juga nongo so rau tal juga pakai tu tal juga lebu nabi songo di bitang lagi na bulan tu kuna juga kebakan tantu reta kan non Facebook na page ni Facebook sen nandro ni pepo ya antan to rede tu na bi kamban di rendo bi tambai kan na bi production video production le lebu no to ponua lagu tunga na baka mau sigani sudu ye lebu nga rasa vital ital tunga ver no kanda anta baka ni bina ka tuya de na ngol ngol na sang ni do bi kan dan buku buku talanga kin ai juga buku dipakai sama ya, sama retail cungan go na feasibility.com. Wan sabangan di takat juga nangon diturang na Prime Minister ni sana siang no rubitang lo ke Mr. BJ na rain na lulun tampan di rongo in feasibility rabag takat juga ni sana siang di nanggai visau o yan na itutu na baka bunilaw ni non tamatin tobit. Lili usahabat rongo cukai dapat alisasi ngi visau kinai. Antuan reshuffle la bagadur na bitan singa sauti atu di masangol making honorable Filimon ni Bosorongo main saat aratur juga na minstan ingele ramai tur na itutu baga bunilaw ya arto mani bol tak arto na Fiji Law Society kena sotale rabagrita ni rasangan ni dopat na bugu bisa ya balat ni si cukum bak son kisim bak ndo bangga chukin na turanga na minstan ingele sabagrita na Prime Minister. And also Babalangi confirms there'll be no change to the AG. This is after he received advice from the officer of the Solicitor General and concerns raised by the Fiji Law Society. Asar kana buna. Arto sa apo sa takyani. Arto may na pola ni Solicitor General kay na Fiji Law Society si komante ni Indona Bisau. Siya bici na ita Honorable Sir Miturang at sumatanga. May hindi pa cuma tengah na tempano ya kembali tingu todo ko madana bitang lo ay nangononggo lebar tu no sabi nang sarang may lang may Honorable Philly na rani may kila na tagatakya nabakan daw nilaw rani dito ba kenta ba binakayan na di ba kasaba kalaw ya ndoten na sonan numa
ndo tentalanga na vena numa tale so ya raba tarungin na prime minister wa kona reshuffle ko ba duringo oni ambo kila bala teman-teman di sing gazette gitu mati tu pakai kinta talanga salah ko en arang itu na no bosser ngango kemambale ne pagorumbo ka sauci era pagarita kan ni rasia kan ni authorized kan o yan release ya ka siang di pagadur tu ya pagadur tu without the prime minister's knowledge wrong. There has been no reshuffle. The reshuffle happens after the president has been advised. We are commissioned to perform the roles we are in cabinet, to look after those portfolios assigned to us. The release was just to show an intention? No, there was no release. I did not authorize any release. It was released without your knowledge? Without my knowledge. I don't even know. I didn't even see it. I don't refer to Facebook and all those things. Era bika pagaro ita ko juga Prime Minister Rombok Salim sorry sudah kena bital no nangon ka sabar ita tu mendenga ni rawel itu nangon itu Prime Minister sabar ka dur cukup sonde bibisau tarung sarbira iya na bibisau ko ata porto kilatal cungar to to mendele nemboy asar to aku kuota ko me pagadur na bisau abore ta siang di sendo na ni to bital no nangon ko klan din to pekan punu mai to mai bile del laptop kina erna bin karabi cukup na tempat ni matin tu nangon nonggo ya darong atalamatan ikurin ritalno. It all came up about the same time as the concern raised by the Fiji Law Society. I said, okay, let me look at this again. When I was sure that the legal advice from the Law Society had some merit, I put everything on hold and eventually decided, no, it will not work. It is against the Constitution, and I'm only sad that well, they should be very strict, the lawyers and the Law Society, while we have in non-lawyers can have spent conviction considerations. If you've had a conviction and there has been a time where you have behaved, over that period there can be a move to clean up your record so that you don't have previous conviction coming up again. Nangod diturang na Prime Minister Honorable Siti Beni Rambuka. Ya, lebur na vital no sa pagadur cunggo na pola mata santa kay kilach kumingo nandina yana bikaya tu na political climate man no to pono lamani bichali bra kaya tu no to buru-buru leb mantanga gonta nang kita buso cuma dani na kena sa tos cukup pampu sa ikatin kadio ni singa ni non rapa sa sata gi cukur to na matilalawa na Hamas mai na Gaza Strip enta nang kay vital no ini kina enan to nang ngauna leka-leka mengon. Dora kana nugo bob na kata kada bitokani no do bitokani chugo ba bumale na radio bulon to pata yo pedila no bono monindo bin karabi ke ba ni sangai siamo bo chugo mai ki mami kinta ba ke meni na le ni bumale ena kabi ni bin karabi enta inta. Beba kasar na. Oni rai do tokongo na kenai rai. Dua ngana rukuni puni kau. Dua beiram nantingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Benny Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti vay kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantuwa ana tinanamaniti vay kiamo ni Maiviti. Ano vayto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Bulondong Bata San Francisco met Kauti Kanda Bataman. Ena muna nga una nalipo ni Nondo Soso enda sa siyang sarangan ni Kila na dapat menda baka talautaka buka sing ilutaka siya baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin doon munua eraw ni buka dingoy kimunyo kaya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bay matanggali kaka na itibgina may baka na karitua, waraisi na lobo, palusami na buwaka na kaiwa soso ng dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa malang may baka na steak gay baka loka tabiyo kaya na kauslo surua Otat ni, kailan ko pata na kaya ng pie ng Bani K na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo dio tolo duon limono, se, o nga wali sa nga lito miko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot na kaya na kaya mo katalawo sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu nongu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ena kawani bugululu we kemadawe California. We mamani ruwa ena kawi kina tolu ena singalewu ni lotilewu we kemadawe viti.
e warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongwambi na Radio Bulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni nreiva, se senga ni waka motoka, kanda u Dren no tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nong ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni V121 Toluva V1 Saivarua. Ertong garap talangan kena lewat semburi ani nanomu yaya. Maina nondor to stoa kena nomu mate di katumba. Ai, kemo to bukan do tunga me biti. Sa baka matalau na nomo do kobati. Sa lemo na kemo do tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupu. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kena urnibondo kena mbele. Pai, karek. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be. Na Maulimat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kaya Amerika. Doko sa mai. Do mai boli na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Sabi mama dulu weekend na tulu na kaloko pambulu matanga di biso na weekend ko na kabi na ngani bulu na ka bil sau na sa wale bu torong wek na siya machumai na kabi na ngani kuwa bakata lang kina be ko maramba mai green bray bulu na kan di mai ko mai suba baka nuni bina ka chuga na nugo ng karabitabi oni bin karabi sa toki na kabi na ngani kuwa au bu Britney lutu na singa bulu binaga marama ubu binaga na siya machumai na kabi na ngani kuwa nugo weka emosi na sibi mumbula baka nuni binaga tuyani dora ser men numiki na oira era vengra bichiko retiko na songo dona songo mbula baka dora tal sungango ma de chiku boturang melo batu dora chiku na kali bertu nanronga oya na andi nanronga ke na bosa aureta ko soni tamba klani baka dora chiku beka na korba turang nondra chiku na iya mai werinindri mai na korba turanga mai na hinga toka koro na puna buka dur chumbe kina keba ka undonu ningu reta kan na rara o ya o klani rara batanga do buka dur toki na biam bag saoti ya saba kan ni bilang tuyan be kem do turanga weka emos na sibi ke kemuni to do sar na veokani oni tiku na songo ni andi nanronga ke na woha na ya kai binang ni kuwa baka nuni bilang talanga bi cek pensoni kin non ramato bubale baka nuni bilang talanga bi skelin na watu mumbula wele di sambulo binak sa bole na siya machuma na kabina ni kuwa baka talanga kibin na itamili di mai binak sa bole na siya machuma na no to city lebungango San Francisco na kabina ni kumbulo binak tari singoro uji baka nuni binak to na bugun karabi tabin do ser men numikina timnitikina embaba barotu na sot na madango kawalu tiko ni timi sa iko o keto ni timi ni ngoni pula inkede na yada ni timi o yana beya sana dangi lamba kembali ke bakan baka valang itak beka everywhere harikan wele beya sana dangi lamba kembali au bebi wali nga berto na wekango mai mbai bina kauji wakati lakini be mila my cans my cans my Australia ngo waka nuni bina ka tuni bikemuni na kasagabole buna bito kanichiko en yakka bina ni kuwa ya me bakanga ni baka dorchiko na songo binaka ni asana baka turanga nanronga kina posa santa na do mata na sere mera na numi tu mandani kina na yakap di bing karabi na go bang do tali weekend of big wheels ko yaw na ngone may nanronga
Ke baka o bondo ose, se o bondo lori, se o bondo motopai. Tona ea do bata kedenga. E chumba ni wai, Murumbula murudola bina. Bula bina kanaita Luis Dexter Corritui da Kauma e Sydney, Australia. Ndona serve numi talanga ini kin na lubengo mere ulangio kanta. E na e kai bebe naga niko. Sana non bata na serve nan rongango. Awilie na yasaya sabakara que cobondo osita umbale se cobondo motoka konayado ngainan rongana bosa so era kaya Tiko kina no bukoro au vimbitaka Tau semana mai Kalama mai sarava Kona sena ni bakati tikataka Mi vanua ni maramu Bata kena lasa inawe kagu Toso mai mo mai sarama Inawe kagu toso mai mo mai sarava Oh ya Gilaroni nanrona Giwili na ya avara Konda kibondo heta umbale Hey bo do motoka
Masini vesema titunanda Angini vasundan dan dinambe bakuai Ambek kilani kosa begitu Lemanggu etarongia Kosa sesuka metuawa Kelanggu sama tebua Bonda babaka wangani berata Waktu mayan nunggu bakasama Mengundingi manggai makan detakiau Mengundingi manggai makan detakiau Turun kena barama taru kena mana leo ya tani lamabi gerto na mati lao totoka na rondo langi kina uto solo ne kena ngai lagi tan tabu mai ko andi bula weekenda na ya kabe na ngani ko boy tini kawal miniti me bana kalo ko tuku tuku oni baka utsa chuku mai enda sana rongo da mandani en non de rongo mai valli songo Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Sabida ka vida ni tuku chiku sango men kaziba kiadi na kabe na ngani kuwa mai ka rusa blu ka vitu ke ka rusa blu ka walu ni singa wayana muni manda o sargango bulango ko toba mai na walu ki na tolu na kaloko en na kabi roti ko na singa wayana baka duru chiki no yando na conference kaya tana chiko I still do marriage conference ya ke baka ona be ngole na conference go ona soma na kena pass na 2-day pass per person donan rau basa nga bulu nandola ke mabale e baka be ngole na I still do marriage conference na 2-day pass donan rau basa nga bulu nandola per person mai na walu kina tolu maka takan tingni singa kerusa bulu kapitu kina kerusa bulu kawalu ni bula ngaongo ya ena baka diru chiko en 272 North Bascom Avenue mai San Jose California chingango discovering the way God intended marriage to be Arto mbiuto watan conference go na Living Water International Christian Assembly
ka orton wagitayu chicken orton ital kedengo Pastor Moses and Catherine O'Connor watalanga kina be Pastor Manasa ke senimili kolibuso rongwal sarchumai non ponua lo manyu an ital talangasi na Faith Harvest o ya mai na usuri ke baka bendu na no mutikite na buku ni conference ngo girita na bentali bungo pandu 5 rua diwa vitu saiba ndua diwa se ono 5 saiba 2 va vitu saiba walu na itu matata talanga sa toka na nonton roni biapa ni radio mbulundo batar ni ngolenga kina gore talikina na tuku semati na buku ni conference oya do talanga go kila sabo bolak sarchu kame na Halloween do na trunk or treat go orto mbiuto batan na SF 3rd Ward Primary onisa sure tukina go community tubutu bambimbichu go ber ngone na buku ni Halloween party go kana baga durchuko en singa vakarumbu kasarango na ikaon ni singa na baga durchuko na Rua Palima Ludman Lane wayana Millbrae Chapel na kena parking lot na baga durchuko na wayana Halloween party go ka tugo ni mondara no costume play games na total tunga kina na photo booth music and fun gora besuri tunga ver na tumbu ka se tokor na muningon sangon lai raningole ne buku ni Halloween party go bombichu ko bikom ne tumbu na Bay Area ni sa sureti na buku ni trunk or treat Halloween party go na sigabo rumbu sara na parking lot ni Millbrae Chapel oya en Rua Palima Ludman Lane oya my Millbrae ndo sa tali tutu weekend na kabi na ni kuwa oya na vesureti na buku ni dua tale na norto bamboton beka ni norto na Mbula Bay Volleyball Club California ngo na buku chunga ni dona norto fundraising kada baru kita chunga kina na kakana ya entana lebulenga na menda ngunu ke na yangon food provided by drinks and grog na tikite ya $5,000 may na 5 kinandua na kaloko na mataka Tuna langa ser kina na matilolo ni obi so sa tega weni ngolo ya na bonga ke munia chuta langa kino DJ Rons na pagadur chuka na Rua 5 Main Street Hayward California 94541 en ndona ba kapag tokai chuka na Turf Bar yan ukila lele boer dalat na kena pagadur uchia endua talaga na nonto fundraiser orto na Mbula Bay Volleyball Club na bukungan kena sa bol tegi utsara na tikite yango ni bule ro nomuni ni se singa toka na benua ratangan le saraba kina na matcher bina kana bonga ke munia en ikabasar gan singa ni bulo November ya na 5 na kabi kina ndua en matanka na bona na bogadur kina mai Hayward na Rua 5 Main Street Zio Palima Vandu Bambota sa chiku talanga ni tugu kongo en onton roni beba ni radio mbulon do batang endo talaga na itugutugu maberto na New Methodist Christian Fellowship na kabina ni kuwa oya endo na nondo vibalutaki na Canada USA event dates and venue oya na singa vagruai ne katika wali singa kina moniti ne karosa ngabuli singa na bulo November na program na bogadurikino at church service na bogaduri my Canada ngo my Winnipeg and a Mitchell Community Fellowship Winnipeg my Canada and ka rosa ngabulu karua ni November sana toki my Canada sana may bogaduri na fellowship and talano session with dinner and bogaduri na yam buffet and grill and Vatulan Rau Florin Road, Sacramento. Kembali may Winnipeg, tega may Winnipeg, may Canada, and gingwala may na Korturanga. Kay California, Sacramento, and karusa bulu karuan in November. May na Singapore rumbuka, ay karusa bulu kava, kay na Singapore ruay na karusa bulu kalim in November, non da lutu bata. And abogaduri San Rafael nga, and wala ko tong gobi ken to in the city na embassy suite na ken conference room and 272 McKinney Parkway San Rafael California 94903
Abambota ni kebaka undo nuro na chuki na raw na ngasilebu kena rendin ngasilebu ni songo lutu bina kongo New Methodist Christian Fellowship. Ya kebaka be vida tale na ebe sombe kana nonta bakata taro we kan lomani na buku ni kene New Methodist Christian Fellowship bengo mai Canada ke kena to Amerike radio vitartar vital talangase Simeon Mbale nambon taleboni vandu lima walu vavitu tolu rua ono lima sebe nei talangase sabe nada tuivanga vitu saiba vitu lima dio saiba lima ono bambota sa chu talanga ni tuku usangi kadi baka uchingo en rongo me pali songo ando chu talanga na bunua ando baka birkina o ya non ton roni pepa en radio mbulo doba tapi ni tuku ato sa chu me bikenta na kabri vinga rabin dai ni sa boto ko bikenta tini na miniti boto ko tini na miniti me to ya doba yani o ya na aua ni vana koloko en non to salika kamburaki vata bagabuvale o ya na radio mbulon dovanta mena ko chi kenda vata tigo mai ne o pedelo novo no munindo ni vingrabi en e kabi ni vingrabi e nai do ya robina kana marramanaita do samba di ba kusa ive Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan badi kata-kata pinakasartunga toboy simpambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya bugay kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu siya bugay kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar nga. Oni rai do tokongo na kenai rai. Dua nga na rukuni buni kau. E dua beiran ng tingit taki. O Reverend Aminio Balen Rock. Nama kemain na nonton programu Bangmadawa na toso ninga una. En Vingarabi ni City Veni Raturla. Singa bug lulu ni sibuna bayan na tinam niti vei kiamu ni Amerika. Singa lutule ni sibuna tinikan tuwa ana tinam niti vei kiamu ni may viti. En veito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka en Radio Buladobata San Francisco met koti kanda bataman. Boleh binaka tinay Matthew, misawa kuskusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kina endona nito bakataka kana lelai. Yo leu kutaka bakatotolo. Ni bernir to yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talanga ora to. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen enta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valima Rualima Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar tarasarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalalay. Elevo tu na matanggali life insurance e Amerika. Kalevo talangan na kena itu. Yan ang Lincoln Heritage Life Insurance yang nitikan na mga binaka na ito kay kanta sa may mga tigo-tigo na buno lewo. Kaya wala may bangande, so sa may mga tigo-tigo tunde. O tawi matutiko sa sen. Raw-raw sara na mga lewo. Katiko talangan na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga ito sa mga claim. En ang loma ni Rosa nga bulo ka pa na yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambag. Sigaw mo ng website kung tumugori si Texby, kinabasing walu, walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugu-tugu matalalay. Lincoln Heritage Life Insurance. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programu warau taki
mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vena vi mamani ona na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Bei mamani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulandoa wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kethi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nono to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba and Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai kei na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Isa maindia monitama na linganga Retano vivini bomba labu Auna raiki vita na etabuda vunia pam Sai kondia na nongo salu Ono na kaloko nilutu na kama Tukara na suluni adi Na suluni ambe na kituki turaki Tuitumbera nondra kambani Isa maindia monitara na linganga Retano vivini bomba labu Auna raiki vita na etabuda vunia pam Sai kondia na nongo salu Dau makandina na roka na marama Bula seka rakarawa Ninandaura ira embo ili na matana Uni nongo mai moreto tanda na vilani vula So e vambe vake tukikau ni kuila So e sisi sombu kinda imba Isa maindia Oni taura na linganga Greta no vivini bomba labu Auna raiki vita na e dabu ne avana Sai kondia no nongo salu Isa maindia Oni taura na linganga Greta no vivini bomba labu Auna raiki vita na e dabu ne avana Sai kondia no nongo salu Isa maindia Oni taura na linganga Greta no Iko
vata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wa yani. Esa rimba rimba, esa ula ula mai, na mutu
Tasorona I ombo menda singa kivinga Esa rimba rimba Esa ula ula mai Nambutuka ya sabunde Kuanina numanina bakasukane Garuda singa like Kuanina numanina bakasukane Garuda singa like Kuanina numanina bakasukane Garuda singa like Sini na ya ba na la ma
Yo sandi sarni talo di rosi ke ne obo ya bikin tanda kabri bin grabati indai ya simboi ni dangi tokalao en radio bulun do bata si bikin tanda pa en tini ke rua na miniti ya sa baka takilatal nga bikin da rubio kan lemani ni sangona mendarusan bagara rongo mandeni kina oya non dango no baga mazawa non dango no bata ke na kanda city beni raturala en programu da rongo da tu en ve capito do sar ni bugululu o ya na toso ni ngauna baka bi na tagi chukuna no muni siamo chukumai na biokani ena kabina ni ko pambulu mantangani be na upasi panene lebu na kana siamo chukumai steri marama my American Samoa na kana siamo chukumai na bono baka Samoa baka merke wata laki na be latilata na wangali bakai na kasabo lebu na siamo chukumai na city lebu San Francisco ilaiti leuta na korba turang may mata dau te lebu ni bulu binaga sakase binaga siamo chukumai na kabina ni kuwa wata laki na be tau tawa kengalo ndona serre merto na ngeno numito ni kina mata ilalo ni mata lita kaimbau imbulu bina kama mai serne me Australia tawa kengalo na lomo ni market no sorry wakatala kina bisteri marama mai iya au sabore ta cochino ya mi American Samoa na ekabina ni kuanta sarongo ta sarmanta o ya no toso ni ngauna ke city beni raturla ke dabo bina na company binaka o ya divine group of companies ke na mauli mat non robito koni chiko na programo ya na ekabina ni kuwa ongo na toso ni ngauna ke city beni raturla en veito koni ni divine group of companies San Bruno Kavaba ke na mauli mat. Sa malo tolu ti na iwalu mai Palestina. Sa tumbo da kasara baka totolo na wili ni maboa ke ira na mate. E baka mbimbi ve ira na mbatikan di karate ka buna na iwalungo mai Palestina. O ira na Hamas mai Filistia. Sa mada na menrawai, sa senga na kakana, sa sinay na be bale ni mula ke na bale baka itaw ke ve ira na buetaki. Sa rusa na non ritiko-tiko, sa bagareo nan roti ni bula-bula, era sa soro. Ia na non takawai, e baletira na itaw ke ibiti, era sa tiko may Israeli. Keira na non da soti e vengarabi me na tokalaw eloma, baga wasibi, e na roku ni ulo ni banua ko e rimoni. Kay roba somutoka, nan rano may kalili e na wuldi ko ke Israeli. Da baga bina-binaka ni rasa baga levi o timai e na mada o saoti na wekanda e rangan debo le mai Jerusalemi e na ngau nakakatambotikina na iwalungo mai Palestina. E rabon do le sutalenga mai kina e tini katolu mai Australia, tini kaono mai New Zealand, walu mai Samoa, e rua na Filipino, ka rua na Pasindia di Canada e na ilahola-koya di Fiji Airways. Ungona ilako-lako di buka karena mga toka na daw wala ituku-tuku na Jerusalem Post. Andi sabi ba wili ka mga lebunduan-duan may ka ni Miracle Flight. E doon na wang buka sarayan ni Viti e tako sarayan ni nirasasengan ni buka na may kamba nilelebu ni wang buka e na may say bura-bura. Niwati runa singa e rasa soro ng batikan din Hamas. Ni sasengan ni Dengo na bakaluto nga sa ukurotak kininon rapanua kinanon ritiko-tiko may namatay walo ni Israeli. Sambukun ruan-ruan talenga karasato sa yan ni Gaza namatay walo ni Israeli na tangi kinirang ililibu. Ia may nawasabi mama, rapana-pana toka may kina na manua, karawili talit yung nga kina na manua ni Merke, erati ko kina na ngaunanggo. Sasenga na kakana, sasenga na menraway, sambo ko na liba-liba, arasabo ka rewata ka na isulubula-bula ni Soro, irasasenga ni rawata na iwalu.
Ia na ken rei wili na mate ke na maboa a toro da kesar. Senga walenga ni baletir na leo ni matai balu ira talenga na leo ni Banua en non rave koro na Filistia. E so na mata ni tu beba kata ki choritani kina tokalau Lepanoni, Syria, Keitaki and Abwaliku. Kabakaki na kinadeva ko Ichpita, Arabia be Bukeni. Ya sa tamusuka kede ko Israeli na bila ko yaki en Onisala, en Madawa, kay na wasa-wasa. Arabia be toso e Gitikongo, e so na matambati kandi bewe kani kay na Hamas. Mebakata kira na Hezbollah, na Al-Qaeda, kay na ISIS. Sa ambala busara na bilya do Tikongo. Na Banongo, e atau kena endua na luwei ame, endua virto na lewetolu na luwei noa. Na luwei ame ongo e ada no kenani, sama kubui noa. Ka tawana na Banua kina rani choritani, kanga iwaya dana ngabe iko ya merauwe dani. Sama ni adana tiku kino kenani. Era tumbu kambulai ke na nona kawa, meado wasara na ngauna ni e parama, e na non rausala ko ya ni keisera kina Banua ya lataki, kala kitiko mai sikemi. O sikemi ongo e bolai na kusipili ni choni waseba, ni kosaika, ko etiko ngana Banuongo. Enda wilika na non rubelela tiki na kalu, beba kai koto na ibuga tikibu. Belela tingo, e raka na kain kena ni rasenga nikila. Embeleti raunga o e parama kina nona kalu ko choba. O ira na kai Palestina e rakila i koenga na non rangase o kenani, ka tau Banua tau mandai ke. Sawa tiongo e lima na undolu na embaki, e na ngau na ka takasaki na onoa, e na ulu ni Banua ko ararata. E tolu na undolu na embaki me na ngau na i Mosese. Ka sibia e rua na undolu na embaki me na ngau na ni Jisu Kristo. Ambala besar na ngau na ni bilia de lelabia tu Tikongo. Na kawai e tiko me balitira na nonda sotia e na ruku i erimoni. Sa wakareita ki mai, nira sa pana-pana talenga ki Israeli na Hezbollah, mai Syria, na Banua ka tiko kina na Golan Heights, na itiko-tiko ni Matambose kay bura-bura, e rayan rabatoka na nonda sotia. Sa wakandeita ki mai, na itiko-tiko ni Mataiwalu, e Suba, ni sangania balati na non rakemba na non da sotia. Da boga bina-binaka na ituku-tuku ya. Ia enda boga bauta, ni nangai bei tago makikina na Matambose kay bura-bura, ke baka engan rebi. Me anrabi na non ituku-tuku na non da sotia me na Golan Heights. Ni sato sotiko na ibalungo karawa ni teteani me tareira na bei matani tutaleso. Enda kila ni rausebe bulu-bulu Tikongo Rusia bata ke Ukraine, asitika bubuena beberueri ni embaki ani saoti. Kasati ko na river-ribambi, ni rawa ni tete ani kina na iwalungo may Palestina, kaya do ani kina bebo no baga Europe. Kesa bakakina, rausana duruta lenga mai kina iwalungo may Palestina, na matai walu ni barani se ke bola tangani. Doktoronga, e bagai bei ko China, o Japani, Taiwan, ke Korea. Na nonda boga noi ni na yado totolo na bei boga meutaki me mondu na iwalu, na bei matematei, na bei boga lolo mataki,
Kena tiko lenga saya do tiko ngo mai Palestina. Me rawa na be sau tutaki. Senga. Au senga ni kaya ni rawa ni mundu bukanduan na be bolu-boluti. Ena toka loe loma. Ninda raile suba na balabu ni ngau na era be leda bi tiko mai kina. Na matambo se kei bura-bura sa talaia ni kina be bonu eso. Anda sakila talenga ebiti ni ravito sa kina nonda sotia kina be sai bura-bura. Ena buku ni tiko ya babala. Ko irana nonda sotia era teko bubenga ravi mai lepanoni ana tinika diwa vitu sanga bulu kawalu. Kara sitomana tiko ngana itavindo kaingo ena be sai bura-bura. Sakaribe tiko na be mekameu taki. Na bonua o Gaza. Me rawaniado na be mosaki. Sandren-rembe kami kunya na iwali tunde ini lenga bongo. Me randuin ren non reile. Kando itakenra. Ya ko ira serangana leo ni matambo se kei bura-bura era sengan intua batarawati. Ena rambe kan itaro binai balu. Kalabu ni ngau na rabi wal-walu titiwa kinango o mena toka loe loma. Sanandren-re menta bakambauta ni narawa ni kune na kene wali. Ya sai ko ya seranga na kaya na ibola. Ni na ya na ya babala karabe imbole-bole na be matan itu. Sa irongori na ibu kata kila-kila ni nona le sumay na turanga. Au kaya. E baga ibe menta sate wara kamandanga na ngauna kaya lata kioya. Tabaga bina-bina kaninta rawata tiko ibiti na be sau tutaki. Era sanga ni marauta kay bunga na bono e bura-bura. Au nanumati ko na bono ngo Israeli kay na be bono rongo kakilay. Awangan de boliki na may kaya na bida na mbaki sahoti. Bete kebuya ni may Tel Aviv ena nongo yado yani ena tini karua na kaloko ena dua na bongilebu ni bagarawai. Wabondo yani ena Korean Air ni asebe ngarabi boli ibiti na ngaunoya. Kaula kikele ki Incheon na roro ni wangabuka. Aunga ila kimode na dua na hotel ama Seoul. Aunga tomana na nongo ilako-lako ena mataka kataraba. Tini karua na au na buka mai Seoul ki Tel Aviv. Teo keleani au sahabondo sara ena dua na motoka. Me kauti au yani ki Jerusalem na kortam. Au senga ni boa madwala takarawa na nongo marau. Ni usatu ruma na kortam ngo Jerusalem makawa. Au mutuka yani na kena bei salatu. Au sambutuka tigo yani ngo na sala kamuria na turanga. Kina nona kauvela tai, da Via del Rosa, e na rua non dolo bradada na mbaki saoti. Au kindadala ni saka di maendua, Fiji, wana nabu, wara rasa. Na matata ni ngusun yang na turango na numasarangan de tauke. Au raya ni lalatu na ngoni salah sambong ilebu na panu. Dua ngana turangan duru tu main natai ni ngono salakan dua kaya lalu tiko mai beyau. Au sanga ni kilai koe. Sangai kaya biau ni kiro salu luluati. Nio koe anda uboli taki aya ni sasau ni elo mai Jerusalem. Ka kilai raboga bina kana nonda sotia. Kaya soe rongo dati kona nongo ituku-tuku ko. Eke mani nawe kanda nonda leo ni matai walu ni sali sumai kea. Tuku na beya woko ya ni sobe ke mani. Ese tiko ya ni kea na non rendinau. Teo ni naman nilius talikin na nandua na ngauna. Uwasamba ungande sa repediliam mula kiduru manabali ni manu-manu ka sudukina na nonda ibogambula. Ula kisaraba na imbulum-bulu ki Recheli may rama. Recheli na wati Chekope. Saraba talenga na longa ni sila makawan ni puasa. Kaya kinabe irudi na leo ni Moabe. Mitomi ngakin. Wala ko ba na ulo ni Banua ni Bio Libe? Kasi ko ba na bal ni Lotu bagay tamera na were may kinismani. Wala kisili matalenga na waitui mate. Karay liwatilot ini senduri masih matungay na Banua ay anduritukin.
kena kavea wendo na turangan ni naitasi rikiro wala isili watatoka na singalebuya turangan ni nanggara o batilia i matakala kavea o matagali ng boto ni Saulo ang darusgan darutiko kinango raw tiko kino Sodoma ke Gomora raw salo tun romutu ng boto ni Saulo au baka nananuli saratalitiko ki Israel di kinabi katale i maroro itukin gona bano aya ambula bolikina na Kristo mezo bana nona dambeti kalivari na bukunda iyo ko Jerusalem na kortambu ena bagaru sa irawali ni Samode.
E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku nindrai ba. Se senga ni waka motoka, kandau Dren no te tube to seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nomni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nomni boli-boli. Ena kena gona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewak suburi ani nanomu yaya. Maina nondor to stoa kena nomu mati ni katumba. Den rembeka nangola ni kibalilo te rupuko ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rua na bima manione na kabini bugululu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Hey, do baka totolo tiko. Do saya lupa dina. Sempre mandangan to boli-boli, gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sini niya na store, wala ka tungang maulimat. May binaka ni satu kit serngaki na nakatungan reba, may paleta na nato to ilalako. May binaka Boleh roti kari bateni kina. Datu birito na bisi nga nakari mateni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga bukas sangay mo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka para ucuk beka kina do na ni matu vale, senong do boli nga baka matawa. Wali to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrenre na kunea. Tu raw talang ni kota ni nomni boli ke bawang ni tigo main na Marine se Sonoma County kan rende nomni vila baki vitar tarani kina napa ni taliboni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kene tugu matai lalai mau 5 dan 25 Montgomery Drive Suite 2 Santa Rosa California. Nanonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka be kemudo mai biti ena radio bula tua bata San Francisco me kauti kanda bata Ena muna ngauna na levo ni nondo so enda sa senga sarangan ikla na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tiukin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tibgina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingan di kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua Tatni, kailan ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibata kaya na kaya mo katalawa sing lebo siya mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Usaba ka nandarubi wasi juga nunggu itu bukan nabi talong na ngauna na sere. Sa dotu na nga sontok. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lang dito mo nando dito ka. No bita kani sing lalo to sunan tangga boka boka. So ba sini naket lalo tal ngabo. Ni sambul binaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singalevu ni tusi di kina borawai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai.
Bilang sa cukup bali na bitokan na kabidi bing karabi tintai en ridi bulan dopat kiba koni ridi antun don mata serbo unta sana por rongo da mantugo atan ratu cikon dewala kin sau rongo bagi cikin dan domoi kerin damu kira no ditoka dia na kabi na dikua dereri yang kami dan rongo da mantani konton serbo usar weekenda dan rongo da mantani talon ni soko diriongo na kabi di bingkara tintai bakal ni bilang tu ni bikau di tadingku mai na buku namu di bingkara cuma mai ukaya na kai bilang ni kuah bakal ni bilang kabi arto na mati lawa rasa macam mana kai bilang ni kuah na tu selaka kemurah bilang na radio bulan 2 bata San Francisco mena kauti kenta bata cuma mai na kai bilang ni kuah bakal bulan cuma tengah di arto na mati lawa ne lana ogali bulan bilang tali mai San Francisco klan ni tali takkan tal noya bakal lagi ni bilang ciel leuta kay malalang abis tawakin galo baka nini binaka ikem ni todo ko sar cuma na kay binaka ni kuha re sar ni satu sar cuba baka tol kento to wili ni mato bubale na ngay do nang lag saut cia satu dak talan do undolu na kento wili ni mato bale ana buku ni non to bitoka ni binaka ke tondo kere ni oya menduang ana laika ngay wasia non to bitoka ni ena bi akabito ko sar kento sar cumingo baka masuci kento to duang ana like gay wasi amandani non to bitokani en kabi de bingarabi en ngoli talno ni soko diri oya mai virton mati lawa totoka oya nande wala kina sa undon non to single debut release ongo sangai release tagi sartung abi ken to mento na sarap mandani en kabi de bingarabi dintai belum nak en Rose Hoyt watalan kin de langi baka ni bilang ken bu de bitokani na kabi na ni kuwa Somos tabe uni elamini
sevi Senitangi maudia Mboroya Abesuki na kemuroka walenga Sanda mulo raki autunga Ausaruinda mosita Senitangi mavia Mboroya Abesuki na kemuroka walenga Sandau mulo raki autunga Ausaruinda mosita Senitangi maudia Mboroya Ausaruinda mosita Senitangi maudia Mboroya Ausaruinda mosita Turun kena marah betul kena orang lewat dan kata-kata ni bau dan single release ya. Bertu nama mati lalu tokan dewala kertu nama mati lalu ni kirim tamu ni kabin bin kerap ini tai. Dapat bin aku juga dapat bin talent di son darong atau juga bin turang anda ulang ser main nonton nonton lomba di bici. Sabang kabin bin aku tadi juga ni raw ni main rongodi. Nak kabin bin aku ni kue radio ambula dua batam. Kita nak terang juga nggak sabot aku bikin dah etini keruan miniti. Ni bosot tini kapala miniti me lima sa katalangan na kaloko nui takini totoko chuko non da ve mbulung ngodi chuko bago bumale na yakabi de bingarabi ndai ndai ser tara bago bago mbulu chuma kini berto na mati lolongo ando mbulu benaka na mati lolo ni tini Eric benaka na siya chuko mai sing nui de talanga kina be orto na mati lolo ni mala langa be sertu kere chuma indona serre Deu daule wana la komeku sanjina numiki no mere la lama mother ya otali da rei koti vamos ter que pagar undo no vamos achibia que do tutase maramu sar bangan ni do tutango tali da rei koti que Margaret rangi nimbua da umbulo benaka me Australia langi F umbulo benaka wata laki da bena la na wangaliba na pakan ni benaka da buguni bitokani na bukuni nom do bisa matal chunga mai na ka bi bingarabi ndai ya okelani ertu sahabi tal chunga beka na kai bina kani kunto pekan na puno arto salah kini serto mbati betiri bunga pembala porto na bulungo mai Australia me pakar to kerkere san dana rongo tamata na serre mai be turang kai jumbe raki man koro bako turang mai bisara mai rewa ki undaule wana la komekua arto na numi chuga nikina pakam bimbi na marama to siama chuga mai na kai bina ni ko so tal baga sara vital tal chuga ngonongo so itu turtu ko malu na way matan so baka isa tu sa buka na wag buka sa sirin tali na wa mo sa no ndi buka sa kyo to lewana la que onda lewana la come tu la ruti
Au salapi au elo manita kali nangubi kona ua erasa kuitaki kalo na bulan nangbuka masih mailan. Au salapi au elo manita kali nangubi kona ua erasa kuitaki kalo na bulan nangbuka masih mailan. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gele bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu ide ni ki, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike te uteke roro bagai lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambu. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka na ngola ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki-mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banoa. Ruwa na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulan doa wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku keti kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo si tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bunga tale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritir to sana kinavitu sa ibabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nada mo sarama da mabulikin ang doon ng life insurance policy may Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil nito ta, nagkatil kabitu ni Agostita na 2022. O sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So tan tali warga tali tunda warga. Ko tunggu. Kau saya lo buat bengo kamu bilang tak. Nakambani bilang kan gua na heritage link. Ni. Mau lebih nak sarangan sengat tali itu nak kaya. Bakatar tutu nak kena. Bahkan nak kena pepo bog itu tak. Kami somi na kila kena timber na vaka isen tubi kena ila bulle waya minta samu kina kisi na maron kina ngona mojuri paling bula kakina kar taka bodo na insuang Baya sarangana muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo manurusang bulka banewa. Kaya sa ruwa namba ki otin na policy gaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sarana baka leo fo na telefoni. Text mai kina mas seva walu-walu bandua tolu-tolu walu lima ena kena itu matelai. Ai, kemo do bakando tunga mai biti. Sa baka matalau na naman do kobati. Sa lemo na kemo do tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Da sa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kena uribondo kena mbele. Pai, correct. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok ngangko i Santa Rosa. Mai be? Na Maulimat, wele. Doko na nonton bisnis na ngonit tau kaya Amerika. Doko sa mai. Do mai boleh na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California.
Isan di saran do malau di tu suba nangono todo ni andi seni tona bodin rokan telindo kindoki. Abi kan tada kabdi bin karata bin dai. Asibi kan tada 5 na tol na miniti au kita bai kemani ke bakoni sanga indo ba chukuma na wasi ngono go. Nonton ngono bata na radio mbulon do bata San Francisco. Klar daba sa reba ka malo tu ni bikito malolo na ke binanga ni kuwa ka sa keto tegu bakila talanga na mbata sa na ndriu na kundu na vida na kabi. Kita sahabat kan nanti kue cinggo ya, nah kita yang juga nama takalai na city, untuk tosuatu na tolil, santo wakil asar kan bata en city libu gombala tener tukuna, ni dapat tu en tombal lebu, o San Francisco, o sea tokar rebita sartu na tombal lebu ngo, kue ako santo pagapun tu na kan nanto wakil itu na bata en vingo no todo kasar. Awa pagrita ka chukun ni ele weekend na walim patambata endo tuzar tunga na nonda webol ni kurwe awa sa pagrita kan to ngona endo etu ne vale buklando na walim patambata banko to bele tuma na kede ta kar do wador tu ir na weekend ir do asiwo tu na we wong ningol ir na weekend na Asia torangando na warasan roka sana kota libingan na ngana sangga mo sabat tabi nak sangga mo guru tutuyan anggo ko biyo hai ko injina ko embeka ko ndo ba bunu tume kata binak tunna batana mata kanga mai doko tu yang ondelo mai o klan lele usar so tu na jinja o mbito bata kena ti so itu na garlic ronyo sangkara bata o lomba kena moli o baka weni mati tak kena weni mati tak kata kai o chang gai ngunu tu baga malu saba kili sar chukan mata ya nang gunung go lele busar chugar sabang kara chukin nang tap manta mo baka ngata kamera ni uchkin bi no mata senen riun ya ndo talanga ka benaka bimbi kan sa tunggo puno tan renol ka mantanga le tutubi ke munin na sauna bathe ona no mata sar la ko lindam bitukin ya wakila na buno sana ngona tanto bagador aki bakaki no mando bunga yochi mai o sa wakila sar nga mai na mamman tan yang ngumni en vingo no todo sare ya en songa karo di bagador ke bakau ni wakila chuk na mata mai be kemuni se oni wakila chuk na mata yang ngumni en vingo no todo sare to boleh manda ona wakila na ken bulum-bulum na katal mai